Menta perlokan warash pi kubur. Bom pelwet ke Iran ki jekash pai Israel bekerbang Tel Aviv tong misngam. Launch ke Iran ke peace pakat saw jungka operation True Promise 3 haka sengi palai hapreng badang kluj ke je kanat. Kene ke jingar thamakan thuplang shibun ki next generation ballistic missile ban target ki nong ba Israel. Kamba katu kene ki missile ki samling ba. Wat ki defense system pun sertap ke Israel. Sawa kisaren kadba ki pajba kirang ting ban mare wat jakari. Kumba san putuli ki ballistic missile ki baher chajrong ka airspace Israel ong ka report. Keno bakini ki missile ki bom ki building sipai Tel Aviv. Katu kani ki telung kubur bom pala ban petikna. Ki pentip ba ya palat san pungut ki brio haki strike si bale. Ki sipai Iran ki ong ba. Lapanan kami ki missile thamai ku mukhai bershikan. Sejel padu fatah. Kamba yaw sejel missile lapha haka wave ka bahaswa haki strike men haka sengi balang pentip ka IRGC Islamic Revolutionary Guard Corps baka jakabu air defense jong ka Israel kala thali hakini kisngi ka maham ki pajba Israel baka sunbeneng jong ki menta kaladon hapo ka jing control missile ka Iran ka IRGC ka kentui ki nongilam ka Israel ban lek phai biang syae bagi departemen jong ki kimi lem kumta kinse kendu ya ki jing yap Kairan kong baka missile campaign jongka kadai ke jing penstom keliang ya ke jingar temakan san ke Israel hakas ngito ding katei ke operation ke penyap yo komander rangba ke Iran ya ki nuclear scientist bat ya ki pajba ملت ایران در مقابل جنگ تحمیلی محکم میسته همچنانی که تا حالا ایستاده در مقابل صلح تحمیلی محکم میسته ملت ایران در مقابل تحمیل تسلیم هیچ کس نمیشه Hagawai perkaliang Khamenei supreme leader ke Iran usmai bagi Iran kanom surrender dalileiru syaka hukum kibari uneu hedo ke Iran umahamba ki strike penstom kibat kena kin sarangwan uong ka operation ka pamenta kadai tangkam maham pensepting syaka Israel bat ya kilok jongka Khubri Shibun Storyteller London Network